amandla so owami umsebenzi ulula mawubuka kodwa unzima ngoba kufanele ngizokwethula unqakanqaka ithi inkunzi emalundalunde kade zazidweba inkunzi yahlanganyelwa iWhite Monopoly Capital yahlangana nabakithi abamnyama bonke zazigwaza zibovula zayinikeza imali zayinulusela yanqaba nathi mina kodwa ngiyakuma ngasesayidini lomuntu omnyama namhlanje siyiPassfour Phungula zone wa-honored sinenhlanhla ukuthi sizokwamukela ubaba uNxamalala azokhuluma nathi noma ngabe uzothini maye khwehlelile nje ubaba uNxamalala phambi kwethu kusuke kwanele emveni kokusebenza nakusebenza ama-comrade going to 2029 sibonga siphezi siyiPassfour Phungula zone eyona ndlela ebesingabonga ngayo ukuthi sinilethele nangu uNxamalala ukuthi abekhona phakathi kwenu oyena kuphela upresident okhombisa ukuthi unamandla ongayivumeli iWhite Monopoly Capital ukuthi ibuse phezu kwakhe inkosi kayiqedwa nami ngeke ngize ngimqede umsholozi subuholi bezoni yasePassfour Phungula zone siyathobeka Nxamalala siyacela baba ukuthi uzokhuluma nabantu bakho ubuholi bonke bezoni ne-task team yaseMlazi eyenze wonke lo msebenzi ukuthi kube impumelelo namhlanje siyacela Nxamalala ukuthi noma sekunzima ngoba phela iminyaka ayisalingani kodwa ngikubona uPilinga wangidlula kwayimina ngabona ukuthi hayi usemsha uzungasilibali siyabonga Nxamalala welcome uthi ngikhehla wena umusha kodwa ngizoma la wena umenzi hawu uyenzelela angibonge mphathi ohlelo bonge nje kinina nonke abaholi ndabezitha nabo bonke abasebukhosini Nkonyana lensizwe kade ikhuluma la ngiyabona ke kuhleli unkuzimala ngabaholi la ngemva kuthiwa yini kweni babiza ndini kulezi nsuku zanamhlanje abaholi leadership kuthiwa high what nanso high command nanonke bafowethu nodadewethu uyabona lento kuba ikhehla impela ibuhlungu kodwa mina ngabe nalona nekhehla sebengenza ikhehla ibhungo nginje mina ngizwe ama-comrade exoxa ukuthi kuzobe kuhlangenwe la eMlazi namhlanje kuzobe kukhulunywa ngeqhawe lomzabalazo elingasekho sengithi ke ake ngiphuthise zonke nami izinto ebengifuna ngizenze ke ngizizwise nje kanye kunami ngizohlala nje ngilalele ngikhuluma ke nalensizwe ehlele eduze kwami okuyona ebengibelesela impela ngithi awukwazi ngithanda bolo comrade ufuna ngizolalela nje mina ngijela ukuthunywa njalo nje hayi-ke ngizela kahle-ke nje nami anginake lutho lofike ngihlalele ngilalele nami makuphelile siphume sihambe sijabule ukuthi hayi uyibekile uphoka abantu sesinqoma phela uma sengena nje la hayi sokusele wena ukhuluma ngithi nakumsholongo
akulona idile lami leli ingani kunensizwa la esazabalazana nje kuthiwa yona ezokukhuluma hayi sekhulumile ngathi no ngeke mina ngifuna ukuzomuzwa sengijabulile ke nkonyana kwasenkuzweli ngoba bengihawu kanti ngiyaphi angibongeleke bandla jabulela nje ukukhulumile ngiyekeni ngihlale phansi ebese ke sibona namna ngelinye ilanga ngiyabonga akenisho ngoba beningamenywanga ukuthi nizolalela ikhehla manje sekwenze njani nangale kwalokho lokho ngiletheshele phezu kwami ngale sengithuma lapha kufanele uthi futhi nalokho ngakushilo nalokho ngayibona indaba bo ngihlelwa yini abantu bengaka ngibonge makhomrade jabulela nje nami ukuthi ngibe khona phakathi kwenu mangisaphila siphila sonke kuhle kumnandi kodwa okufanele singakukhohlwa ukuthi sisempini yokugcwalisa inkululeko yethu eyahamba halfway akukunaneke lokho kukhulu kakhulu ngoba kusho ukuthi sisahlupheka nje ngoba sikayifezi indima ngiyacabanga ukuthi ama-comrade athe asafisa ukuzozwa ngo-comrade uPhungula ngoba ebona ukuthi asikafiki la siya khona lapho naye ayelwa khona ukuthi asifiki inhleke into mayinjalo ngoba lokho kuye kusho ukuthi sisesemoyeni munye sonke sisafuna ukuthi sikhululeke kanye nezizukulwane zethu ezizayo ngiyakubonga kakhulu lokhu ukuthi sikukhuthalele ngoba ngesinye isikhathi ungathi uyiphethe zakho noma uhlomile kanti mhlambe akusenjalo baningi esasinabo esasingenabo namhlanje kodwa basaphila nathi sisaphila abanye sebeyasizona uma sithi siyahluka kule ndlela ngoba isahambi kahle sesathatha lesiyaziyo abanye bazondela lokho ukuthi hayi hambeleni akulona igama nje elilenza ukuthi uyithole inkululeko umsebenzi wenzayo nokuthi wenza kanjani nokuthi uzimisele kangakanani akwenzeki nje kwezendlakalele ngicabanga ukuthi yiso lesizathu esibangela ukuthi kube khona abakhumbula uPhungula uPassfour ukuthi njengoba sisangenile la kulempi sizoyinqoba kanjani ngesinye isikhathi ke insizwe indala amaqhawe ayakukhumbuze noma akukhuthaze ukuthi uthande ngempela ukuyilo lenkululeko ufise nokufa uma ukufa kufika ukuze kukhuleke isizwe ngibonga lokho nje mina ukuthi ngizwe kuthiwa kuhlangana ngathi kusazoke ngibona impela ukuthi kusuke kuhlanganwa ngempela yini uma kuhlangana kusuke kuxoxwa ngabe siyalolana yini kwazini kwethu ukuthi inkululeko isho ukuthini ufanele silwe kanjani ngoba lokho kufanele sikhumbuzane ngakho ey'khathini ey'ningi ngiyabonga nje ngoba ngizwile impela ukuthi siyalalelisisa into ke ngisususinga ukuthi ngithi hayi ngizothi impela nami ngizoyilalelela ingoba
Passfour sasimbiza kanjalo singasambizi ngamagama uyena waqhamuka naleso sakha sika Passfour kwaze kwayigama lakhe ube insizwa eyayinesibindi eyayithanda lenkululeko eyayinsizwa njengoba kade ichaza ubabuphiliza eyayingenamahloni eyayingasabi lutho wayengesabi futhi ukukhuluma iqiniso nangaso sonke isikhathi ngokukhuluma ngisho ipolitiki yakhe yayihamba neqiniso nokuhlakana okuningi phakathi nolwazi ayenalo ngenkathi ke ngijoyina ukhongolose ngisemncane ngibhungela lesimanga kwakuphuka intombi kumanazi ukuthi ukuphuka kuthiwa yini amantombazana wesheli kodwa ayephuka ngangibhunge emhle yabona uma ngibheke emehlweni intombi maye babo nganginosinga-ke nentukuthelo yokuthukuthelela umlungu umuntu omhlophe kunempi ey'mpini ezaliwa phakathi kwabelungu nabantu abamnyama eziningi eyokugcina impi eyayibizwa kuthiwa ukhandampondo kwakuyimpi abadala bephoqa ukuthi abathelele amakhanda umuntu omnyama athelele ikhanda lakhe njengoba leli khanda walakhelwa uNkulunkulu ekwenza ukuthi kube into ozosebenza ngayo ezokusiza ngasonke abelungu bathi lokho kufanele sithelele ikhanda kuthiwa ukhandampondo befuna nje ukuthola imali yethu okunye babekufuna futhi ukuthi singahlali emakhaya ngoba benza imithetho eminingana eyayisiphoqa ukuthi sisiwe ey'ndaweni zokusebenza ey'mayini nalapho kutshalwa khona umoba sikhiqize umnotho wabo basisukele baze bakho umthetho okade ungekho kuqala uma usuyinsizwa usufuna ukuthi wakho umuzi ekuqonyweni usushela intombi wawuthi uma usuthi ngiyayithatha le ngiyayilobola wawulobola ngeyinkomo eyikhona noma zo-6 nje wawulobola abelungu benza isu lokuthi indoda nendoda efuna ukuthatha unkosikazi kufanele ukuthi ilobole ngey'nkomo eziyishumi lenkomo nenkomo eziyisithupha umthetho wafike nabelungu wawungekho lo mthetho lokho bekwenzela ukuthi singahlali emakhaya ukwenzela ukuthi uma usukhulile sekufanele ukuthi uganwe ungenankomo mawusuthi sengifuna ukugana kuthiwa bheka kaTebhe kufanele ukuthi usuke uyosebenza emgodini uhola imali uthenge inkomo zezifike ku-level kube imake uthathayo lo mthetho lo inkomo ezu-11 umthetho wabelungu ababewenzela ukuthi basikhiphe emakhaya siyosebenza sibasebenzela imali kuningi-ke babeqale ngento wokuthela ngishiya indlu lekuqala okuthela nje yonke into ufuna ukuthi basifake ekuhluphekeni kwemali eyikade singenawo lo nhlupheko sasingahlupheki ngoba sasilima senza konke uma bethatha umhlaba singasenawo
ungasenayo indawo yokulima phoqelekile ukuthi uyemayini indlela kababesithanda ngayo kuningi esingakusho ngenkohlakalo yabelungu. Kwathi ke ezimnyama zathi no ngeke siyothela amakhanda ethu thina ngoba phela amakhanda sawanipha uNkulunkulu ukuthi asisebenzele manje sithelelana. Abelungu bathi ayathela noma kumnyama kubomvu kwasuka impike enkulu okuthiwa ikhanda mpondo ebengisho yasuka ngasemsinga lapho yaqala khona enkosini ephethe yakaZondi. Kwasho ukuthi indlela eyayingayo kwase kuyimpi kaZwelonke. Wabona inkosi lekuthi lempi ngoba belungu sebebaningi baphethe ibhamu futhi uyiqale engakhulumanga nesilo. Ubalekile ayobika kwisilo ukuthi nanso isingeke ufisa ukuthi isilo sivume amakhosi ahlomise abantu jekelele ukuthi ayilwimpi. Nangempela isilo savuma saze simthumela enkosini yakaShezi eNkandla. Inkosi eyaziwa kudala yabakhona isihloko futhi nabasebukhosini bakaZulu. Kulapho ke eyabambana khona kakhulu kwaphela abantu kwakhiwa izinto eziningi ezazibangela ukuthi kuliwe kubangwa izwe ngendlela eziningi. Ngenkathi ke sengizalwa mina lempi yayisineminyaka ilwile kodwa kwakusekhona isalukazi nekhehla ababengomakhelwana. Isalukazi lesi sasithi masixoxa le ndaba sithi ngenkathi kulwa impi kaBhambatha yena wayesahluma amabele esahlosa khona bangasazi naleso Zulu Nkosi yami. Kukhona ikhehla kwake lesalukazi esakhona lapha endaweni kukhona iqhegu elalibizwa kuthiwa uSwima Sobeshe elalibhukile elingazange liganwe nhlobo lalusa inkomo nje laze lalusa nathi inkomo sisingabafanyana. Bakuthi-ke abantu abadala baxoxe indaba ney'nganekwane esasithanda kulaba babili ngoba nabo babe sebancane baze baboshwa nabo basey'nkambini. Babethanda ukuyixoxa njalo nje lento okuyona esasithanda kakhulu maxoxa inganekwane. Mase sifika kuyo sebexoxa ukuthi bahlushwa kanjani abantu bakithi yayibuhlungu ngendlela esimanga. Lento yenza ukuthi umlungu siqala ungamthandi ngalowo nkathi ukuthi sizwe singenamusa lesi nesingenakulungisa. Lento ke yenza ukuthi uma sikhula sasithi siyokhula nini sisebenze nathi siqale impi silungisa belungu bayahlupa. Yangibusa-ke lento ingakho kwathi siseneminyaka ewu-16 ngoba saze sishonele ubaba sekufuneka siqale ukusebenza uma kuthiwa hey hambani nosebenza. Nangithi ngofika nini ngoba kuthiwa kunombutho okuthiwa u-ANC okuwona olwela inkululeko. Ingakho-ke nje ngayothi hamba nomfowethu osanda kushona nje sazothi ake nisho kujoyinwa kwakhongolose basikhombisa sakho masifika kuthanda iminyaka emingaki bafana 16 sorry msebancane akajoyina u-ANC umuntu osemncane nokubuya masenikhulile. Kanti sijahe kabi ngalokho ngathi mina kakhulu nje ukuthi hey
labelungu labo uma ungakazi lutho ucabanga ukuthi ungabe uwedwa nje kanti likhulu lento. Uthi-ke mase sihleli nomfowethu kulo mfowethu ngoba sibade nje kukhona abanye asebengaphezulu ka-18 kodwa balingana nathi ngobude. Asivele siye lapha sifike sithi mabesibuza singayi kule ndawo sasebona siye kwena ukuthi badala kangakanani ebese sithi no sina 18 wathi kulungile sana ngempela safika lapha yabafana yini so joina Congolos nimemngani 18 oh kulungile basijubizela amaloko zami alo kathi sina 18 abanye sina 17 angithi uqala besina bani 16 ya awu abantu bakudala ke behlupha ngayibala ezinye indaba ngoba ngixoxile kodwa umfowethu omdala wayesiphethe wakhuza wababaza ho nijoyina ukhawalazi ingozi kangaka hayi lahlana amatikiti ngayithulela nje mfowethu kanti uthule nje ukulahla ngempela walahla mfowethu wathi sengitshela nje ngifake u.box bawo dawo isilimo mfana kanti ujoyina umfowethu ngoba kujoyina thina naye akayijoyinele mangafuna ngafuna. Ngikusho lokhu ngoba kuqala uthando lokukhulula isizwe lwalungaphezulu kwakho konke sinakho. Abantu ababehola umbutho ngaleyo nkathi nababengabelungu umbutho babengenawo umona babengafisi ukuba baholi isikhathi singakafiki. Kwakulandelwa abadala kuyibona abasifundisayo ukuthi impi iliwa kanjani. Ngikusho ke lokhu ngoba ngajoyina umbutho ngisewumfanyana lensizwa ukukhulunywa ngayo kuthiwa Passfour yayokhomanda wamavolontiya akakhongolose okuyiyona owayephethe wonke amavolontiya alapha kulelizwe kuthiwa kuseNatal. Onke ikhuzwa uyena iy'ndawo ezehlukeneke ziney'nduna ezazikhuza amabutho. Thina-ke sasiwunjengenjani omncane nje sasibakhonela lapho kuzogijima nje kuze kuse makuthiwa mhlawumbe umcimbi woze kuse singathukuthele singawethuki abelungu maye babona. Bayazi lapho lensizwa lapho yaqala khona ukuthi ngikhuze benolaka alikho ivolontiya noma uhamba wesiqhwaga wongeke uphume elayini mabethe hey kufanele kungena uthole ukuthi discipline. Aqala ukuyazi le nsizwa ngayithanda kwaphinda kwaqondana nokuthi njengoba ngase ngikhula yayisebenza eJophoti la kwakusebenza khona umfowethu omdala izibuko likababa. Ngijwayele kuya ngize ngimazi kwakuyindoda eyisimanga enesibindi engakaze ngisibone kulokhu ngazali. I'm sure ubaba uphiliza uyichazile lensizwa ukuthi yayisikhwaga yayingenavalo yayineubuholi obuyisimanga yayihlonishwa amavolontiya onke. Yajoyina inyonyane lapha eJophoti. Lensizwa yayingafundile imfundo yayithola very late nakhona it was kwaba yinto enzima mayithi yezungu ngiyofunda ke manje ngiyanishiya ney'mpipi zakho lezi ngiyofunda manje. Uyabona mzukwane ngibiza ngafike ebeka imvubu ngithi uzongishaya phela ngoba kadlala uyashaya.
lensizwa ke lapho kwi-trade union, i-trade union yaseJokoti yayistrong kakhulu ngaphansi kwelokhuzana ngizwile ibiza unkonyane ngikhumbula kahle le nyonyane mina sengidala okuthiwa USATU, South African Congress of Trade Unions. Yayingakabi bikho le ebisiphethwe ezinye insizwa le esithanda ukuhlakahlakazela. Indlela ayiphethe kahle elida abasebenzi eJokoti njengoba wayengafundile kodwa wakhethwa abasesigungwini se-trade union yelaphaya nezinye insizwa ndawonde nabanye kungenkani kukufa uma kuthiwe isiteleka laphaya awukwazi ukuthi uma ususuka khona uthi asiyekeni manje ufuna isiteleka la sibe khona anesibindi lensizwa ngithi ngesinye isikhathi awukuba ama-comrade wonke angathola isibindi esifana nalowo singakhululeka kusasa. Kwake kwathi ngesinye isikhathi kwenziwa isiteleka laphaya ngoba wayesaziwa nabelungu noma babengakwazi ukuxoxa nabelungu. Kwakuthi uma uhlangene abanikazi befemu kanye nabaholi aforce ukuthi kufanele kutolikele ngoba isingisa kasazi abelungu bathukuthele bafe ukuthi lo muntu lo usichithele isikhathi manje athi ngikhethwe abasebenzi ukuthi ngizobamela angizile kuzobamela ukuthi ngizothula nje fanele nje ngithini abese nofana kalo wayekhuluma isiZulu ethi sikhuluma ufana kalo inkinga leyo inkinga incindezelo leyo wayekhuluma isiZulu esithule umlungu bademelayise bathina thule nje kwaze kwafika isikhathi kubangwa into emise ifemu engasasebenzi itiyele ngasaqhamuki lapha kwaxatshana kwaba ngomunye abahola isiteleka sokuthi ngeke kusetshenzwe ingenziwanga into ababeyidimanda. Abelungu bavele bathukuthela lethela ipasi lakho bamresignisa hamba yaphuma umfoka lokuzana yayihamba itshekisa ikhandithi yaphuma ihambela ithukuthela ngena ekhaya enzansi wayehlala phansi wayethanda ukulima uqala ukuyilimela itiya saphuma eThekwini ngenxa yalensizwa. Bayabuza belungu eGoli ukuthi yini na iphi production bathi no abasebenzi batelekelane na sixoshe umuntu ohluphayo la bathi bamfuna ngeke benze lutho manje kuzomitiye ngenxa umuntu oyedwa landani lo muntu abuye azosebenza bekhona iproduction wathi ilimela le wabona kuqhamuka umuntu la ephumula buya woza hayi gezi udala lo baba sixoke bakufuna belungu akufona naye ke wasuka gezi bamfunelani ngoba ngixoshile nje bathi buya ubhilita belungu abakhulu manje eGoli headquarters bathi buya ndo bambona ngena lapha kwagiya abasebenzi kwezima aqala imishini yanyakaza bamesaba ngalelo langa belungu uPassfour uthi hey unamandla lo muntu uthanda abantu kangaka because babemazi kumele iqiniso kunesibili. Ngamanye amagama
wayengumsebenzi ovuthiwe, hayi ohola nje kuphela noma oholwa abanye, engumholi esesigungini esiphezulu. Lokho kwamenza ukuthi ngisho ezigungwini zika-ANC ngisho zomkhonto wesizwe uma sekuqhamuka umkhonto aziwe onesibindi ke sisimama mayithe uyala kajiki Passfour lo uphiliza bekhuluma ngaye kuneyindabana zakhe ezimnandi engathi mangikutshela nje kwakuyizizwe phakathi kwensizwe nami ngizwa ngithi nje ngajoyina ngenkathi ewumholi nami ngifuna ukuyigubhukuphula nami ngisondele kancane kodwa nami ngisondele la kubuye kanti lutho ngangiyintwanyana njengathishu. Kwathi makufika isikhathi sokuthi i-ANC ivala umlomo kwenziwani sekwakhiwa umkhonto wesizwe ukuthi sizolwa-ke manje. Njengoba ngithi wayengafundile kodwa wayengafundile mayibaba kwezicwicwe, i-leadership yayingamshiye ngekho kwi-top leadership ngoba wayenomhlakani enesibindi aziwa ukuthi uneqiniso. Waboshwa-ke nangenkathi sekuboshwa abantu bomkhonto wagwetshwa, isigwebo sasinesikhulu kakhulu, sahlukana iy'khathi. Kukhona iy'nsizwa laphana ezazi-strong ezazithi ziyamhola kodwa waziprova wrong because yena walwa until kufika ilanga lakhe. Abanye baphenduka bayizimpimbi sekunzima ebonisa nje isibindi sakhe.